Uyu munsi nje kwereka ikibanza cyiza cyane kinini kiri kuri kaburimbo. Iyi santere mubona nziza cyane nahitwa mu Biryogo bya Mayange hano mu Bugesera. Ahangaha ntunze urutoki ku rusengero rwa Baruteri, urenze kuri station gatoya y'Imayange bitugera kuri kino kibanza ngiye kubereka. Hano kuri kaburimbo nkuko mubibona ahantu heza cyane. Iyi nzu mubona iri imbere hano haparitse akagare, ikibanza kiri inyuma y'inzu gatoya. Nukuvuga ko ikibanza cya gatatu uturutse kuri kaburimbo. Reka tumanutse gatoya ikibanza tukigereho. Ikibanza ni iki ngiki, aha mubona muri zino nsina, aha hateye insina, umuhanda n'uyu ahangaha mpagaze ugenda ukagera kuri kaburimbo hano ruguru maze kubereka. Iki kibanza cyose uko mubona hano gifite ubuso metero kare 450. Kiri kuri kaburimbo, amafaranga ni makeya miliyoni 15. Gifite ubuso 450. Ikabibutse ko iki kibanza kiri kuri kaburimbo hafi ya santere y'Imayange nkuko maze kwibereka mu kanya, kandi amafaranga ni miliyoni 15, ubuso metero kare 450. kandi mbibutse yuko ari imitation byango birahari no kukigura ku kanya ngo tukorerwa imitation. Karibu muduhamagare tubafashe.